Konyia kwa macukuru na wagibu wa mbachari butumite arutwo baingi batharakagia gaiti kwa mbere gacheoni kuthiurukira kamera mpaka ujira kathanga cheni baithiro batae cukuru ino ii ripoti kuma kiri bamwe bachiari ntere ino bagitutarira itumi biongo bira bitumite ana bao baithiro bai micie kagitani gaka thini iria twinacio guku kwaga cukuru akubi ikwaga gintu gia kuthomithia ndarika ino ana betu bara baingi muji bari nontu bwa kwaga pia matinda turitwe 420 antu bari na thina nene muno na nene twina bo baugire gutikagite mwana noro gwetegana atigakare muji lakini ndarika enu onoro gwete mathatu imundi imuji akara acwatani ugwana bakwa bageretie bathatu na ndina onge form 2 nkenda kwario mandairia ana bairi omwe muji ere ndiunga yeto twikomana na bamwe gachiari bara banogire na kurekeria mantu monthe Murungu inga iturunginwe tukauga mwathani baba turithiria mbura ana betu tuonekana tukona no maketha bacoke cukuru anene betu ibaturekanirie baugire bagatwa mbachari barumagia kinya nonto twinda biara bibitiganene kuri muntu munyerie sana na wena mwana mugi ari muji agatwikomana na Purity Muthoni wa Magondu kuma nturia kwambi na gacheoni ende kagitania kari muchi nontu bwa bisi tuthi cukuru kwa kira kiumi kwengatua tino ndena bimie biere na nusu ntathi cukuru na ndena mwire gora kuthi lakini ntieno gweso nkuruki mbachari ndoyorerie lakini nderue kurwa cukuru lakini nderue itathoma na utie chiringi ndagitwa kire ya cukuru iromba riake kiri ntongoria kaunti ya Tharaka Nithi riri koguo nkuromba muthomi njuki kana Gitonga Muruara ku uwezo wake wegwe aitutetheria mejieni na aturi in fact uko kwetu tuko na wanafunzi ka 5 tuko wote ni secondary na hakuna mwenye ameenda shuleni sai tani gwewa mwindu atwira we akorire na thina na iye thina imbijogo lakini egitaria mndatirikanete kana kuoba bana obena thina twebura na thina watabura twamwere yete kira are twena gikeno na nwena ririkanete ari bana na iti aba okiria na bao nontu ana baba ingi batithiete cukuru na tigo twikwenda wachiari batena mbecha tafadhali amona kwithura cukuru na kithomo bionthe bithuguragwa guntu guku bara bathomete bakiaga bakurutha nontu bakwaga mautia na kinya kimaendereo kwithura bai batige nyuma guntu wetu mantu magi kithomo tuthomithagia ana betu na thina nene muno saiti na ngai atutethe kinya mwana ura kathia kageria akageria form 4 lakini mwana ura nwe akaraga woguo tukotie wiromba kuona otie wira omba kinya kuruta tende rino stima ciaire aga ugu tugia twekira plus bomb aga me mwana uyu kinya agithia kaluma macini yake ya mbao akagwata mbeca ari beto no bacungaga aga ugu atutie kinya mwanki no akurugire tigo bamwe bachiari guntu guko bakimenyeria na kuona kithomo gitari gia gitumi na nontu bagitumi giku ntumiri nino kithirikari gutigira giontu giki gitiari kemiri guku twina achiari bagututhekera tuirana cukuru kana gaka kumwe cukuru kagakujukara ndi cukuru bakathi kwanga kana gakuga gututera gotaka kangi tafadhali watuka thirikari ni kuigua yomba gutete mwananchi wa kawaida ni thoje njukumu igere mege manager na machabuchibo tuwagwa na ntu tuwate baethe batagwira cukuru na achiari abu nkona mwana wa nkona kinyamo kwanti wa githomithia lakini kona mtu munene agwetwo ritwa rĩa guthomithia tande tukagwira tantura yakwa ni ira nara nkerumbira ntubere form 4 nkana kama nduta kanture nu yakwa nkerumbira kwa kange kinya kagetekira citi nta nkabiri muntu baba inge bathia kanijani kwa ngunda aya kamwana kirana toyo kauma kabonokia akaya akanyemera akaguthia cukuru kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Kabita Ndagara Waiguna.